amiril mu'minin. Upama kamayno maka agyong ko to isa ka baso aig. Nading ka din kertitik. Oy. Nagkasabapan sa ipatay kaupman. Na upama ka matitik ikaw to na ipumasa ikaw asar po makatitik ka. Kami akan ada di mana gaya kapugin tao kaso ikikidir kita no Allah oke banu ini yang tano manusia na dita no kuma kira-kira na tigo miril mu'minin au ayaw dia kena kakati pedas dia kena kapalati na ibu yang dia kanon sulamba kada tawakan lagu sulamba pertama kakak soya mana namai kapekai mulangan kaagir kaya kata lagu ke dunia nganin ay bubager ka Allah pangalimuan na isa ka ba subu aig alimur ka Allah na mala iarga adis sa dunia na gusto matatag dan mana to yutu sabab apitru Allah awa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha umanyud na tigo Allah pumagitunga so sati manggu kumangalimukan Allah na dingil magigito isa ka ba suway na equivalent ng kadat ng wamiril mu'minin na gusto lamang ng tamok yan so serta no alhamdulillah kaknabay siya sa kabaso buhay alimor tan Allah niya kalala lagi kaya kabubuloy tanaway kakalimutan Allah adita no kanananangan ad na mga tao ito tanaway pagaloya kaad na mga tao igilakuan na sabab si sagyong patwa katutuga o lilinin o dunia o ay nakulipatan yan ubad na ililimun Allah subhanahu wa ta'ala nakata inaloy tanaway kaapiya isabu kumangalimu Allah na ditanudluto kuga mama ito sabab si sagyo ko kala ilimu Allah na ayamala alimur katano Allah subhanahu wa ta'ala na yun kaya kaya baloy tanong mga muslim kapapan di pati kaman o inimbuhat ka na baka muslim o ay dito man ay may sawang so kapag ginitaw amay kak na baka muslim na isa pa na pinakamala alimur ka wallah na iman to na padiga ko mga muslim na padigapan ko di mamuasa na padigapan si sagyong ko to miya katalabog si sagyong kaya masa ay itong Allah si sagyong ko to prilaan yan si sagyong ko to amanan yan na kaya pakatali mo man yan si sagyong kaya amanan yan na datar iya derpa makasabab san naknabaginan ni bandingan na kanami alo yagim ko to ariyakan kaya pitiru iya na mapumagus saya kan rekano si iman to sama kampat lagi iman to na alaman na Jumaah kata alas 9:30 sa mana lagi mo to sifat udayatul muslimah ay mana niyan nas kumangarupaan umiyat tiro adi manulong ko Islam lagi kaya tayo tala bandingan na malo ko ron nakiyasilidan ka ay sa babiyan na ay pinutulungan ka na sa mga rupa nato na ikitus sagi ina pinulun si ko Islam iti manaw to ay man sifat na rupa tuos agi sifat na agi ti pagalo importante ikadua kaya pagadi marakalakan na ay kata urod nagyo kaya da'ya nag-iisu mga ulama isu di man ulong ko Islam so yung manan yan na sama na isisagyo kaya masa nakibaloy tanong palitan ng ulama o pa mga digan ng mga ulama na digan ng pagsisagyo kaya ayaw manan yan nabundingan akan okay na yatin din tanong nagyong ko ta kabas sa Rasul sallallahu alaihi wasallam apitiro iyan kun aliman
au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an fatuhlak. Aya pitero nabi na tigina na baloyang ka aginawang ka aliman matao. Uy, matao sama na naging kaya katatawutan sina matao tanong kasabab sa pinatawat tanong kapatan ng matanong saya. Ikadua na muta'alliman pagpagalan iman to na pagalan tino. Ikatlo na mustami'an pagpumakin udi ka kebalo ya alim na balo yang ka ginawang ka pagpagalan na udi ka kebalo ya ginawang ka pagpagalan na balo yang ka aginawang ka pagpumakin. Wah, si tanong ko siya gina na talong, nadita no San Romeo. Fala takun rabi'an fatuhlah. Nawang kabalo ya aginawang ka ay kapat. Ayaw manan to na, kenapa ka pumakinag? Kenapa ka di mamaganag? Kenapa ka penalim? Pawal ka, bibudoy ka pawal, fatuhlah. Kaya manan yan na miyantior ka. Ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab san na yung kaya mapumagusya karkano na malay ni kipantag sabab si sagyang kaya masatano ada taro baya mananiyang na ayakap kesipatatano si kusabad sanggibut tabir kumangatawa penulong ku Islam na di mapia sabab sa gimuta misinterpret kada samudra tano kera yun kay sabab aso kada kalan raktano karena basabud kada kalan sa kaya masay manto jadi niya diteroon na tigil na yun kaya masa na miyakam burga sabab sa siya kito na supapakai niya na di mapapakai niya kito na siya kito na pitiro na haram bidaa dahil man to na miyan bergita tigiga di taka tao nantay pagumutan ta sa saging kaya mana niyan na mga ulama so gini sabab apya maragun yung kaya pinikisangan lang na yung kaya mga pagariakan sa saging kaya bandingan na aluin akan rakano sa makampat agyong koto ay mana niyan na sabudan ang tunaunon ipaganay asipat o tao ay punulo niyan sa Islam ang tunay sipat yan kaya sa katano na pala talo din na yaman niyan na kaya paniugatan sa punulong tano pitero nabi abad libuni walau ayah panampay na kuni at igunabi api ang isay sa taga katiro. Kaya man niya naginan so kay importante o kay panulunan si Islam. Palitan saan kapapaliwatan. Nakagiyat kapapaliwatan tano saan di man niya ikisampayin tano o suguan nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tunaw no ni Ropaan nagusipat apapata amasipat ka nagungka bumi panulo naging koto agamang napagan nero na yung buta sabut na nakaagyung koto agamang ka kandi man na niya ipanulo na nakako agamang ka apes ka na din ka sa sabut na naging koto agamang kasang na makapira ko matiro si saging kaya ay man na niya siya kung hindi ikatiro na sa katanuman mga Muslim sa Pilipinas labo sa katanong tiro na bang samuro na ayaw kaya para Muslim tanong na kaya warisan tano ay man niya na wirasa kawawarisan tano ang mga Muslim tano uy atong na tiro na kawawarisan tano ang mga ka Islam ay ama tano na Muslim ay na tano na Muslim so mga ama o mga ina tano gusto pa nga po mga ama tano na Muslim pan sabab ro na Muslim tano mambo api ada ng pangalim na Muslim ka uy nasabab ro na biya kada kalamambu ketoon si sagyan kaya masatano dupa kaya di makaraot saya mananian na tansya ko ro na di makaraot sa 30% Muslim di ko ba sa sagyan kaya mga leader payment to
O ino, si sagyong kaya, makadi darapay man to, si sagyong kaya seminaran. Pagkaraot, sa 50% ang makadi darapay man to, pagkabati sa kura ang piyang-piyang. Ajo. Ha? Ato na yan kanino, pagkaraot sa 50%. Andi man dapat ko, miya nga di mag-eskwela. Andi man dapat ko, mga lokas, di mga tatawa, di mga lokas sa mga tao. Okay. So siguran ko, madakal di mga tao. Madakal. So ayaw man niyan, nagyong ko to, mga tatawa, miya kapangali na Muslim pen, ugay na sa sagot niyan. Giyong ko to, di mga tatawa, da mga pangali na Muslim pen, ugay na ka mga Muslim yan, nakiawarisan niya. Na dinian sa sabutan sa agama. Oh. Di kap terdenir ketano saging kaya kap sebutan tano sa agama. Kakagir sa tano na kaya warisan tano, maka tano kaya warisan sa agama. Na kaya kadap lang tano na daw na may pangandaw waging buto agama niya. Gitu di tano man to di kasisa ko yan. Oh. Sama na ya. Na paganero nagyong mata kapasabot. Kapasabot. Lehan naman buania subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal si Yaman. So mga sahabat na si sagyong kota masairan na disiran di pamimilian Muhammad sallallahu alaihi wasallam antay tigas. Kasi masagyong kota masangad na niya makamoy ng mga sahabat. Benar kamadagal sa sahabat na 10 anong gibo na sila ni adna mga tigas na tanto, mga bata, mga champion, pemili nataro Mu'adz bin Jabal na siyubus isa Yaman. So Ubaidah bin Jarrah na kanya ni pinakasasarigan o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Zaid bin Sabit na kanya ni pinakamakpay kabatiya sa Quran sa mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Susala kau kira, datang Umar bin As, Amr bin As, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, na ginan na pinilianan si mga tingdus, mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, Mu'adz bin Jabal, na kagiyang ko subuhan si Yaman, na daan na inik sa amin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mo takya subuhan na pakapunulon. Pero yan, ya Mu'adz, hey Mu'adz, amay kamakaw maka sa Yaman. Anto na pero ano nga Yaman? Imato na popular lagi nga Yaman, kagila ni katatago si sagingan ng mga Houthi, adi mamumbe ko mga barko Israel sa Red Sea. Lagi na Yaman, nasan siguro nga pero tano si Mu'adz bin Jabal. Bitaro Rasul sallallahu alaihi wasallam ki Mu'adz bin Jabal. Ayah Mu'adz, makaw maka sa Yaman. Namay ka kukum ka. Nantunay kukum ka. Amay ka namya sa mo ka kukum ka. Nantunay kukum ka. Na ayah bitaro Mu'adz, natigil na ayah kukuma ka nun. Na sukuran. Okay nun kaya basta Muslim, basta ulama, na ikukumya na nasukuran. Natigo Nabi, auding kamatoon po Quran, nato na ikukum ko. Natigo Mu'adz, siya ka manpuluba ko hadis, na si ko mga hadis, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigo man na, auding kamatoon si ko hadis, nato na ano lang mapuluba, natigo na ajtahid ra'i. Ayaman na niyan na pagambut na kanagyong talintak. Pagambut na kanang talintak. Ayaw pa kay siya kailangan na masabutan. Di kailangan na masabutan no. Di erga tiro na kailangan na maparumpaan na yaw tao. Adi niya di ipanulong sa Islam. Diyan pa kaya tiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa uning kamatoon o Quran. Ngayon ka ba na kukuma na diketong ko Quran? Ba na kukuma na kito na diketong ko Quran? Why? Na, ay subaginan da. Lawan na kukuma na si Quran. Uwid na ay mini usay ko Quran na so hadis.
Oi, datar yan datar kasembayang. So kasembayang nadamak ini sungguh sa Quran na sembayang ka. Nadawan matero 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, atau naik roko, atau naik sujud, dan matero. Ka aya bu adon matero pre mga rupanya na ayam niya katero na sunabi pitero na sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang kanu sadataro kele ni orang na di sembayang. Yuto kaya usaya gyud ko Quran. Aya pa kayo. Diam kotor kaya sirwa Mu'adh bin Jabal sa dinian ketoong ko Quran miyang binugyenon miyang binugyenon sebab miyang binugyenon ugit na sinisay niyan sinisikiyan agyang karena Quran nadanian matoon na sinian niya taon susay niya sekon hadis mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa katano di manulon si Islam ilo pama diportanin dulu su Islam katawan tanu nya sisi katano gimana na Quran kagi sekatano na juga di pena rapistano gi mota amananian na ditano ni katiro kaya kata tandoron na malubud takin iba kamar gitu na Mu'adh bin Jabal na dia nian geneki akap pugana danian ko Quran sa tama sa danian no mato naging mota bunug niya nagito pa kasi niyan ilaya ko na hadis ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyong kotok malakiyat teman ada niyang penematon ko usaya na ini usaya no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mau to panakapakat usar niya nagyong kotok makalantas agyong kotok pamikiran niya. So sama na na ayat kailangan ng tanong nagyong kotok kapakasabot. Why? Kailangan ng tanong nagyong kotok kapakasabot. Ikadua na ayat kailangan nagtano na ditano pakatemanan agyong koto ilmu ditano pakatemanan ka ino tanong man to sansara si kunitano dia mananian na kapaganad ka umani isa katano datara kana ibarat ako bener-bener na ginyo sakana siya ko miya kapasad sa Egypt ya kalabi ko 10 ragu 20 ragu na upama na pagi siya ko sa Egypt na piyak at tumana ka sa ilmuak na daw pagkalawan ranong uwe kabaa ka na miya sisig agyong ka na Quran nabaa ka na kiya ingotoy agyong ka na hadis uwe ayam sifat akan na upuna na miya tiro pada ka na ulama ada ko mapagadan dat iya ka na ribatanan kagida ka na mapagadan nagina naman ni miya sifat o sabo di manto andit ni kapakan lagi sa dini yang katawan na dini na pagamadit na kagi dini yang katawan na tina ribatanan kagi dakan mapasad dakan mapaganan kailangan lagi yung kontra kapakabilang asik yung kaya kapaganan sa ilmo na ayat katiroon wallahu subhanahu wa ta'ala na tigina wa ma'utitum minal ilm illa qalila ay ibagayakan ng kano o ilmo inunta ng pinakamay ito niya kayo ito ilmo sa katano nagupong ka makaswa bukun dito ka makaswa na aya para ngayon ka aya sipat ka na ipakalag ka uba ka ni makatiro kakay uba ka makatiro sa karibatan nagyong koto ada makaswa ay niya kapaganad na ipapagam bugi nagyong koto ilmo ay katili na jika niya suwa ka na ilmo na wakil siya matiro ka sa mga tao ay niya makabilib sila di niya katawan na may ito ang koto ilmo yan nagyong koto mala ay ilmo na uding kabut nagla ang katiro yan si sagyong koto ilmo yan ay kumamala niyan ano sabab nakagyo niya kanalian at tanto pa na kumala adi niyang katawan compare si sagyong koto kaya sabutan niya di niya kapaganad saging kaya niya na taman sa ibu betul kasi saging kaya niya na pupulin na ligad dabaw ni Sinti kuhay so iman to daya makabibi niya sa ratan lagi mo ka kaptibulita na sa diyong ka si sagyong koto ay amanan niya na ilmo ibarat to kukuman na kay di masasabutan na kukuman na tiyago mo sa diyong niya pagkalawan raka kuhay na kay sabab sa dunya pagkalawan raka na miya di dibigay kaya pangcaw ka
biruin ka ginawang ka kay judge. Upama na biruin ka ginawang ka judge. Si kung ipagayon na yun ng mga ulama. Uy, bas kari pula hukumun. So mga ulama, na ayaw mo inibigay kiranasangan na albala, di mo kisumpay nila si saging mo tayo manan yan na biyaswera. Kenapa kira ni ibigay panakapari ya manan yan na sira ni Jensun. Ibarat nanti sa kaki ng sorga ka, sa kaki ng naraka ka. Dana si saging mo tayo kapo, dito rin ikipanalo ng si Kuwagumatan Wagumatan. Mga sabab sa na kailangan makapaganad na ng piya-piya, masabot na ng piya-piya, aging ko tayo manan yan ay pinuluntan. Dan yung mana miya kalala bidan yan, miya kalala kikipangan yan, dito rin itiroon, kate sumarata, ay isa paro nabi, ay dalilon, nag-ikatiroon nabi. Uriyan nila, pitirong malo isa, ang mapapakayanan, kaya dalilon nakateso pitiro nabi. Uy. So yaman niya na sabab, si sagyong ko ta kahit o ilmu, na piyakang bulang-bulang matano so ilmu. Na Quran to Quran, hadis to hadis, na piyakang bulang-bulang matano. Na sabab si sagyong ko ta piyakang bulang-bulang matano, si sagyong ko ta Quran, 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 hadis, hadis, Quran, na kaya din yung so yaman niya ng pemakin. Katingin to na bisa kaya kapagugama aji di makam bulan-bulan na suaga mata na kinuha na kisadaway dadaway niyan da pawingan kagina niya agama tano na may kakapawingan na kenapa agama oy na ayat kay puwi ko agama na sultawa mawigu kakagini niya di pakam bulan-bulan upama na bugangkos kano sa ibarat pitero nabi ya kay sana sakatawa mama asumiyong kunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam napitiru ya Rasulullah ausini ya Rasulullah kay Rasulullah na wasiat ya kongka na pitiru no Rasul sallallahu alaihi wasallam na latagdot di ka di perangit tigu mama wasiat ya kongkapan tigu Rasulullah latagdot di ka di perangit tigu mama au pamana ibu tidak ditiru no Rasul na latang itu jika diperangi dirinya pada ditiru nian ya suinya no saya kata lo ya Rasulullah wasiat ya kongka na kia suiru manu Rasulullah latang itu jika diperangi sama segitu ini na wasiat saya minta turutu saya permiro wasiat nada tak perangi jika diperangi kuat sangat lama mama Amya katalimu mako nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam napitiru ya na ya Rasulullah atunay makala lebih aman atunay makala lebih amal si ko selama patut tamang gula-gula ko pitiru no Rasul naso kapyo pia ikum belalok dan napitiru ya na sa katawa masumi ko Rasulullah tigina atunay makala lebih amal di Rasulullah jihad fisabilillah saat tahu mama sumiyong Rasul sallallahu alaihi wasallam pitir ya nona antunay makal lebih amal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha sumanga sambuy kasih ku mga waktu niya tahu pama kagyong kana na hadis Nabi na ayat kasabut tanurun na batanu din salapawa kadita no pakadalaman layak makmanan yan na pakapong bulang-bulang ano so katiro nabi kaso sa katawa natin na da kialawan naging kaya da kaparangit so sa katawa natin na da kialawan naging kaya kapipi kung bulano kas so sa katawa natin na da kialawan no kasibuyang na tiba na nagpapala oy so kailangan na masabot na no pipi oy adnaw nga natatagod ro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua, asipat agyong koto ayaman niya na penulun ko agama katong baras bertandro nagyong koto katiro o Allah subhanahu wa ta'ala apitiro na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
panulo na naka, so lalang kutuhan ka, ang gulalan sa umangan, wal maw'izatil hasana, nagkapang tumaa ang bilang tao da gumapya. Yuto, salatanan asipat o di manulod sa Islam. Madagalami aloy na pamana, di ka nung isisarotan. Ang tunay ang umangan, apatiro. Ay apatiro na umangan, nasoka pa katiro ka, sa miyakatiyo o pumakin na, nagumiyakatay din sa oras, nagusumiyar pa, order pa, nagitiyungan. Kanabaw nga nakakatiyan sa tayapotaw. Kagupo na yaman na makatayling. Api agalabag, basta agalabag. Ang makatayling na umangan. Katiro, ang makatayling na umangan. Langon taman, umangan, basta makatayling. Hitik tiro. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maumangan sabab sa kanyan na nabi. Niya kataling umaw, nagyang patwa mama ang marangit mama. Nadagyan pa kadagli sa ditira, kaknabawan dagli katiro. Sa pitiro yan na, di ka di perangit. Di ko mamaa, wasyati akong kat, di ka di perangit. Wasyati akong kat, di ka di perangit. Kaya siya ito, na aya, ulawan niya na, mapia ka masyak ito na, kurang na mampalimod pamanik na kukulam. Nasara ka din na kanya, naging ko ito, kaprangit na. Uy, na mapia niya masyak ito. So, aya, kekuatan ruwag, tuma, na umani isa katanon at nahabit yan. Ay, pero nahabit na mo ito, ulaw lang ka, kalalayaman ka. Na upamagagyung ko ito, ulaw lang ka, kalalayaman ka na marata. Natabis ka sa tema na kagidagan ka. Kaya nung tulid na linaw nabi, kamatan na din na pagpagadalan sa katiro na ginagad ka kay marangit. Waya ginagad ka na talian ka, ginagad ka mamaganda. Waya ginagad ka na suruyan ka, ginagad ka suruyan. Kaya ginagito ko yung point si Sagi Mutakatiro. Kenapa kailangan itu makadagal lagi Mutakatiro? Yung mga mga asumi yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyakaw mo na malama maatigas o na masaligi na pindiro na biya kanjihan na sumataw mga tigas, mga wawara, mga blackbearder, mga karatista o na kailangan nila na sila ni matatagi sa tubuan kasi sila ni kailangan mo ayaman na niya na kanjihan sabi nila na mo kailangan sa ayaman na niya na ada mga bugriyan o ayaman na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patsi sa giyong poto umang niya na diniyan dindoy talagyong poto ayaman niyan na petiro niyan kotaw adiday tanian so kagya niya kada talagyong poto katiro nabi ang bida-bida o ay nakada ba yung manaw to na bang bida-bida sa agama kaaya niya kang bida-bida na sukungan apa padalaman si sagil poto katiro agi na ni mada si sagil kaya masatan man wal mau'izatil hasanah. Nagugyong ko to ayamanan yan na mafia akatir. Yun kay akad kapanulong si kuagama na ayat kabibinsa nun naging kaya kasugod sa mafia nagukas pa sa marata sampai oy so pure ulama ana nakasugo sa mapya nagukas pa sa marata ikapat akabibinan tayang si sagyang kanan as-sifat ad-da'i din Islam munta ropaan o penulun si Islam lagi munta as-sabat fil haq was-saja'ah yung kotwa kata kena si sagyong kotwa benar aku yung kotwa kawaraw si sagyong kotwa mana niya na petiro niya so benar na kenapa niya isinu inu kaya lagi yung kaya na sabat kata kena kasi sagyong kaya masatan tapi aku maka suka besar ko maka sanggibu ko mga panabi na ayaw mga dira katan lagi mo to kata kena
Ayah kada kelas si sagi kaya Pilipino ima to na su Pilipino ron na ayah mana na seketan opan tapi na kada kelas rekrutan na balimbing atau na balimbing ayah tiro na balimbing na sa siya pagkataba na parte na ro kontape ima to na da oposisyon muni na ayah siya kata parte na si Duterte oy na so kalanggo niya na so kaya taba na ko kalaban ni Duterte na mewa sira ni Duterte mewa sira ko kalaban ni Duterte sira mangi Duterte oy nadatari man to na sumanga to man nasip mangi Marcos dataro to si mamu sa gobyerno sa gobernador na makataban sa gobyerno na ron ako roman inapagawa na masuan din akuan na si ko agama na juga pakayakin na kambali kailangan na asaba katekena si sagyang koto benar Amerika mama dia orieno kasabutan kaon nagukia sabutan kaso umamanon natekena ka kenapa kailangan na mana dia na baka ditepat-tepat si sagyang koto andi kamu demi pension si sagyang kami akan bala-bala pagkataon ko kada kalan amay kadima sesuatu si sagyang koto agalabat napatak ini yan giwata kapagatak yan yan nandidalila niya pan hey maratad na kayo na kateso katiro Allah hey ini saparan na kateso katiro nabi sa kanya ni pungatakiro oy ila kapuga Amerika kekuatan to sa ayuda di mutab pengatakin yan na minipik ito kagina ayuda nato na niya so kaya pangatakin yan kagaya mana niya na dia maka kena si sagyang botas sabar na si sagyang kaya masa tanay man to na ayan na kada kelas oy adi kasusungketan na ilan ka kami susumpato na diyo ko to akawiyan kenapa sabab si sagyang botas sabar ayat dari gapa peter utao sa titu nakagi sabab sami susumpah to nagyong kota kawiyagan ayat dari gapa plano nagyong kota kawiyagan nakagesarigi na sabab si sagyong kota kawiyagan mada si sagyong kota sabah lihat man so Abdullah ibn Hudafat as-Sahmi isaw to sahabat ya bentugan si sagyong kota masanian namiyada kapsiran Uhegler sisa Hercules niada kapsiran Hercules sisa Rum na sisa gyud takiadang pakiran na niya tago sa Ginoo Hercules sa ayamanan niyan na pagiksamin niyan so Abdullah ibn Hudhafa pagiksamin niyan ni ay tama na katutumang kaniyang kuwagaman niya naya pikaro ini eksaminnya non na tigyu Hercules ayah Abdullah hai Abdullah aku komander sama itu mga muslim ang yadang siran asara ko anak kaging kaya ay mananyan na ipenegusita rekana pangabuga kos ka gusto ay mananyan na mga peniga datingin na ampe ayat niya ibantog karak uniwangan na so ulan na ibantog ka sa kawan na swalo na dito po apela ko na lawan na matay siya buboy ni permi yung marang na dia buku napakagandang utak na tigo Abdul tigo Hercules akagidang kakwa na kwa ano sa kawa sumya kalala kawa napakadidi ni Usaid na kadidi yung nagyamotay na binitin so Abdullah binitis kanya sa gimota ata go gimoto akuan apliga mo kawa nagimota kya gimota apliga mo kawa na at natiago irano na tiutong irano na romisi si sa gimota kya totong yan na tigo Hercules ya Abdullah udi ka sungko na sakadin ni ayamanan yang na peratung bungun si sa gimota na apliga mo kawa namanya kagura Abdullah ibn Hudhafa na si sagyong patakya kagura ukian na aya
Miyatiro Hercules na tinakuha niyo ron nakasumiyang ko. Kuha niyo ron nakasumiyang ko. Kamu to na miya atagu. Nabiyento nila, nakagimabat to nila. Na inisyo rin. Na ba sumiyang ko. Kaino ka na. Sumiyang ko ka. Natigog dula da ko sangkop. Natigog Hercules ay kang guro. Natigid na naman ubaya kaya guro wakan nabakagiyag gulog ako sa sagyang kan naplika buat kawa. Kaya mini guro bahkan namian dingan akan au babu sulawas Abdullah bin Hudafah Sahmi nadatar sakadakan ubukakan apakah pedem mengisi sagyang kan naplika buat kawa. Apa nininduk ku agama katetak nasi ku agama. Oi. Masih simbalaw niya na dungun begero asal kanina kawa lagi buat agama niya. Ilaman itu sabab sagyang utakya pakabilin o Hercules si Abdullah ibn Huzafah natingin na kagi tunganay ka amala itindi ko agamang ka nayaman niya naiman to na niya ka maradiga ka asala arkan ako ka boy na sabab ro na pipero o Abdullah sa ginawa niya na arkan niya so Hercules na niya ka libirit sira niya ka libirit sira niya ka maradiga sira boy na si sagyong takya pa kaumayran si sa ingadiran na minit marites ro at ira na so Abdullah ibn Huzafah na sumiurindir kay narkan niya na bunumbunan o yaman niya na Hercules oy na dapat niya kuron kagi ko na sumiurindir na so kaya to kawero no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisuguyan si sagyong ko to mga tao o mani isakiran na arkaniran subnang Abdullah ibn Huzafah sabab sa kanyan napat si mga champion na mga sahaba amya pakamaradigan niyan sugatosan amya biyag o mga surangatan sa agama naman isa ko mga sahaba na kaya arkaniran sa Abdullah ibn Huzafah gina ni katibay o matatago si ko agama ayaman niyan nakalaba di mapiling kaling aging kota parateyan niya kenapa si sagil kaya masatan wa igiran niya dudugi na muslim ka na daunduk manami kepir kapman oy matatago na si sagil kota toos ko kakau mo bangkit aso mga muslim na igira daundu na igira dudugi o gugawi na muslim na daundu na kafir na daundu na muslim na gugawi mana kafir o pamanada sabat si sagil kota masa mga urip no Allah diyan kaya masa tanuiman to ay tayo niya ka taliuman naging kaya wakto na ayap ka kauriyan ko saya nagyong ko to katiro o kadnan tanwa Rabbul Alamin padapan na kesabutan tanong si saging kaya ayamanan niya na sifat o mga tao pagpunulong si agama Pitero Allah sa Quran awakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ayamana to patkumanan yang nadatar nana tigu Allah subhanahu wa ta'ala sabiru ya miskano wa ja'alnakum ummatan wasata apa digano ku mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga permero. Okay. Sa katara mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga permero. Litakunu syuhada'a 'alan nas kaangkan mabaloy apa saksi udi na saksi si ku mga tao. Sa katara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapsaksian tano so mga umat umyangaw na mga nabi. Tamang ko kaum munok nakapsaksian tano. Naliw sampan nagyan ka na nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala na manunong pangaratan yung batakatiro Allah sa sakatan na umat tanwa permero umat tanwa tindus rabaw na umat tanwa mauntol na ayap niro na wasat na matatago si sagyong kotwa pundiyo ayam-ayaman na wasat ummata wasata na ngota pundiyo ibaratnya nak tiro na wasap nagyong patwa maporo ada taruh palau na amay ka sekana ayah sifat ka na wasap na sika matatagusi sa gyong matapon diuyan
na kabubantayan na kaso mauuna na kaagusto madidiwang kaagusto makakawalan na kaagusto katatalikudan ka yuti ummata wasata nagyong bato ummata wasata nagyuti sabab akyabaloy tanwa syahid saksi kakadi katawan tanong so diwang nakatawan tanong so kawalan nakatawan tanong so kasasanguran nakatawan tanong so katatalikudan ano sabab na kagi so Quran na ayat tanong kitab na so kitab Al-Quran na piano tulian so tutulan kumiyangay po sa kataran na pupunod tulian so kapapantagan na pupunod tulian pa sudah pa namitali mo ma nagitulian mo litan mo ma matawasap so ayat mana na so kemalo yak tao ay pupunod niya so agama na kailangan na masipat yan na diyan kanina matawasapa ayat mana na kabubantayan niya lagi mga pimpimbera nga yamanan niyan na betad na gumapendi itiyan na lagi po tayo yamanan niyan na katiro iyan na usugal lumakiyan si sagil kaya masatano na isami atiro wallahu alam si sa hadis o fima ma'na ay iniibarat agil kaya masatano si sagil mo tayo elepanti katawan niya elefant yung mo tayo elefant na isa na namala pangangayaman na mabugil asala ka o ibustan ati mo na siyubu na mga tawa piyaki masaano nagyo mo tayo elepanti na pagisir si rabu wato na ikailayran nagyo mo tayo niya makamasaon na susaka tauron na ayam niya apriya ko elepanti na so ekogyen nakagir kayo sila na tingin na payo pasaki na suisaw na yung miyaprero na sa tangilan niyan uy na tingin na aper so man suisaw na yung miyaprero na sumusmulian na tingin na hus uy hus na tingin na putit mo sa igi so eman na ito nag-iiman rin ka para sa saludan no kaya umalisa na dama bisa yung ko tayo mo yan dama kompleto na ayat kesuatan na umalis sana ini panidumnya lagi mutai lemo yang saat ini na gil kaya Islam na payopas gil kaya Islam na hus ini na tawa na hus payopas na rongka gitu na elepan ayaw mo sabab na dali na tawa na ya kasabuti ya gitu toa petiro na elepanti gil kaya masa taruman to nag-iiman mambubitad taruman to ami akan bina-bina di kota tinggi dano kaki da tano mabulu ya ummata wasata da tanonan masifat semua tahu si sadiwang na yamu ilmu iran na so ilmu sadiwang na semua tahu si sakawanan na yamu ilmu iran na so ilmu sakawanan na ayat pilih tiru mga taga-diwo na pugatakin nila sa mga taga-kawanan na so kawanan na pugatakin niya sa diwo na to niya magatakin na tawai inori si sagin kaya yung daram siya kaya si sagin kaya yung daram dabari di pa magatakin si sagin kaya katatagun na katang pa the first time ang managa ka saya ang tiro na tao asumya makapasad sa Egypt na dudugi akida first time ang tiro na siya tao tayo may tiro sa dudugi akida sumya makapasad sa Al-Azhar agira na Al-Azhar na yun ni pinaka oldest university in the world yun ni pinaka pagang-pagang na university sa dunia Oy. Nada, amya kaswa si saging kaya yung damang Arab ko na nung mga salapos saleh abo damang pangandiw yung makapasad sa Asyar pero na kayo berat na mga dindig sirat kadua at namiyan nag-iwa ulama sa Saudi Arabia Peterwe nag-iisir na dindig si Bimbus, si Usaymin si Fauzan din na sa katawbo ulama sa Saudi Arabia banyak Peterwe nag-iisir na dindig si katawbo din kagi sabab sa gitu damapus agim koto ilmu tan na si sagil kaya masa taniman to nagyan na ni sabab akaya na may nang katano yung kaya kakakapatitano si sagil kaya kapudugaman na makaukit si sagil koto sanad ato na sanad sar sila kailangan naman na rin naging kaya agaman na dinisir sila ngayon
So mga nabi na nasal sila yan. So da'wa na mutawasila, ay pero na mutawasila na tunduk-tunduk. So Adam na miya katundugo na so Idris. So Idris miya katundugo na so Nuh. Wallahu alam, relaya ko niyo. Ay importante na ang taga pakatunduk-tundugi na. Yung boto akya pakatunduk-tundugo mga nabi, mga ambiya, na uman ni nabi na ayan niyang pesumpatan sumiyapa sa dupedian inuntaboy nila niya isang tao sumpag taon kakagiso iso agama na hindi itang sisagyo mo tayo na punalin niya nagyo mo tayo amanan niya nabutan anam niya niwa nabi anam niya niwa nabi ibarat na sumusa sisagyo mo tamasan niya na niya katundugon su Isa napitiro Isa banyo para tayo sa Musa adil abulis dito dan matiro na no Isa sumasok kaya para tali mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyaton juga niya sa Isa na kiyong pelito niya na yung koto niya makitali mo niya ngaw na niya sa kenapa niya kiwa yan kenapa niya kaya masa tanong manisa na pendidur niya sa padinat kina sa kambuy mapya nadantang din sa mga sahabat dia mga sahabat banyak niya sa supadian boy sibuk si sagi kaya masa tabi betul tanong manisa na punya pausia so kailangan namay nakatanong ilan yung man sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukinida pataragyon ka na hadis na makamuguna makaukit sa sanad mana sanad na salsila mana salsila na adna kapupunan niya ibarat na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapupuna tutul ni Abu Hurairah api tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibarat na hadis itu anto na isang po to nakagi Islam naligdo pa kaya budmirsok pamana niya kau masih atau ni nabi-nabi naligdo pa kaya uditan o katawi untas kanila naligdo pa kaya jadi ni pun dari saling agama si Hamdi atay guru niya anaya guru ana si Alim Abdul Hamid Saripada si Alim Basari Balindo si Aminuddin Abu Bakar si Aminuddin Bugebu mga guru na Nasir Sampurna Nasir Saleh sige Nasir Saleh at ay mga guru ilan detarutub di gempa kaya banyak makauma ada guru niya na di sini nabi-nabi ngayon na nakagis Islam na legit adi gempa kaya batan o paganada gunita na matawan kamarapan dia juga kina ni sabab asuk kaya kini suratan ko hadis kini suratan ko Quran na ini po si sadyang koto kini dapat tarian na tamal sagyong kaya masa panula sadin sa miya kasi tayo to kaunan pala yung duto mililista kaadin di kududugi kaya pagtawa so sabab san na sakatano iman to kagimya sana kasi namuta sifatud da'ya fil Islam na kanalan tanong so agama tanong ko patod kanalan tanong kenapa basta-basta alam mo na pinili saya na tignan mo kate siya kaya ito atau ng dunia ka po na mama kaya sumanga surah na tanong sa agama na binasa nila sa agama tanong miyambul sila sa agama ada taro agama tanong sa binasira nun tumiyambul sila sa Quran ada taro Quran tanong ka taro yung mapaganad uwi na kay suwang na napitirin na inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun matanas kami nasisiap namin sa Quran kay inituro namin sa Quran nasisiap namin bukuan gigigin kaya kapag na mablang ay malatan to ako ganda din tanaro kana ba ini batano ay mga niya na mapabasta-basta giyap managin kay akang bida-bida sa kapit na asal kaso mga kapit tano na rin ko gunais umiyang unaan tano ang mga ulama kikya sa saligan na at iwari o piya kalusot o Imam Shafi'i so Hanbali na piya kalusot o Malik so Hanafi nati sa katanong na rin yung pagkalusot basta amin idapatar kumiyang unaan tano ang mga ulama kikya sa saligan na kapitiran apan ko ang sunnah wal jamaah
na dipatok ubas ka taloy pagagumison. Way kadeta no panrautan si saging ko to miya sagbiran. Si saging kaya masatan na kepakat. Amakam bida-bida taro sa tindig. Makam bida-bida taro sa kapit. Way, ugay na edi kepakat. Na batano kekara lagi toa, batano tetali kuda. Kaya dia titu ungaya, amin tali memartano gen kaya ulan Ramadan. Nagyong ko to kapakang gigi na itano, kapaka sisabara tano. Uy, kapaka kekali mo itano, kapaka tetaba matano. Kasang ketan to agi ko takatiru Allah, ala'allakum tattaqun. Ay kaya pakatali memartano gen kaya Ramadan na kambilang ataw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya yang raya-raya sa masa gugut. Agian ko to api magusir kita no, agian ko to guru tano, may ganit mambaling. Ada tanong makarapon, ada tanong pun makan dua. Api aja number kana ada jaga makakuasa number api asul dua na di kon mapad. Nyala piska. Benar agian ko to piyama ko siya agad kota gurutan. Niya kaysa na sukon so Aisyah na Peter yan na sa tawag niyan surasun na putiti at tumitindig na sabdara tigil na yamukag. David may ilaya ba tuminiti at tumitindig. Sisa ko mga sahaba, wallahu alam na so Abdullah ibn Abbas na tigil na sa kanami ilaya ka surasun at tuminiti at tumitindig. Taman ito na karong Rasul Abu Sahab ang yakang bidya tindig. Henyo siya rin ng mga ulama na kaging suatingin so Aisha na si bumipag pa yung Rasul si isa walay. Nagirap piti si Rasul na doon pagkaya muntong na. Suatingin so Abdullah ibn Abbas na apya si ikong mga maidan, apya ni so Rasul na dirong kiblag. Nagito mamikaturuan yan na doon pagkaya maidan yan na berat tuan atau meniti surasul atau mitin mana na langun benar ada kota kataruran sabar bro nana si itano tumugalin si saging kay Arapon magnita kaya sabutan tanong to si itano saging kay Margaret Margas 10 kilo. Ay pala niya tugang sa Margas na ay number yan na 401 sa number yan sa 401 ako to kataya sumargas ka ano ikadua 241 kalau tanong pemakagan gaji mati-matu 241 bayang niya na kanya sunya kabunuton da isa dua telo pat lima enam pito da walo siyam 10 niya po kasunod to next 970 da ako masya Allah taga pikong oko nagaman taga pikong next rapol magaspan 714 da 714 isa dua telo akatoro saliw da mami next rapol magaspan last tarapula margas kota punca so mga dato na manusia kapasangan so pagarita no sa lipukaw last tarapol sa margas 431 namunguy man doon na margas margas
Leno 4. Nada, gitu alas sa tiyawag tanong. 431. Da? 431. Da? Isa, dua, telo, empat, lima, enam, pito. Kauto. Igirasan tayo na madagal na dingit ka nung kapara ka nung pilay. Sita nung masaya na yan, susuputan. Tawatan mo na yung tagpian. Ayan pala ko na 704. 704. 704. Si kunanan makapupun, ayan ka na pamamagayan at isusuputan si ikaw mga gumagalbag sa LGU. Ya? 704. Ya ko na nila. 1, 2, 3, 704. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, turug ka dyan. 461, 461, 461, ako to, tag na pikong, Masya Allah. Handa na mga tagal ng pikong, kaya gawa nila na mga tagal ng malabot. Isa mo lang mo saan? Dua. Dua pa. Rapo lang pa na susuputan. Di tagatano na itago yan. 802. 802. 802. So number yan, 802. Kataya so pamamagayan ka. Kakao to. Tinigal. Kamaran niya kami. Kataya. 802. Last rapor sa Gagaya pamamagayan 959. 959. Ako to, Masya Allah. Bakambarakan mereka Allah. Next rapor, Sobre. Rapor Sobre 302. 302. 300. Jadi sudah tawag lagi yun? 302. Kali mo tayo, so bumuwi. Da. Ina suka gamer. 302. Suka gamer. Ha? Bata. Kalimot na swata. Opo. Next rapor, Kaliman Timanto. Painan. Next rapor, 741. 741. Ano? Masya Allah. Last rapor sa Gana Sobre. Makagagalan ko ba ng chairman sa pagwaingan? 640. 640. 640. Ako to. Masya Allah. Si tanong sa Gagaya Gasol. Maginamig mo muna na Gasol. Pag-yung kalong. Wala, maginamig ba yung istad mo lang? Mo tadi sirang magkarila. Na, pangita yang nakalapon sa ganyan kaya Gasol na so titu ang magbato kailangan sa Gasol. Pinto niya na apoy na, di pa nalang musita ko niya. Pangita yang makalapon. Bismillah. Ayaw pala ko sa Gasol, apaganay. Ayaw niya po niya number na 2. Na 2 number. Sama dia beli number, na taguan yung pasti. 3, 2.
32. So 32 number kataya sugasulka. 32. Masya-Allah. Ada yang number na 32. Pani kasi SSS. Bahkan berakat narkawal lagi ada surga. Pangrita mafia kapag tinutol sa ipagiftaryo na nabana ipsuhuryo. Matay ko pa mo ko. Pakabarakat na wala yang nagasor si ko Girgon nagugyan kaiyan penabaran na ano niya. Next, ikadua gasol. Ikadua gasol. Ikadua gasol na dalawa number apo na yan na 3. Ilan number 3 apo na number apo. 3, 5, 6, 356. 356 ang tema katatagon kataya sugasun ka. 356. Masya Allah. Mama. Niya kasala kiranon. Boleh sila ninyo ang sekalian itu maninyo. Masya Allah. Last tarapol sa Liagason. Last trapol sa Gason. Yang kon ayam makakon na sutito makakailangan. Bapak na sugasol ka na makakon na. Masaya mo yung suwayo dyan sa po na ngajibud-ibudin natin yung kato na po hindi ka pagkuniran ko. Nakami ko magubin namin ako masaya yung ibudin namin. Asal ako sa mga kawidin. Na, last ang gasol. Ayan po na niya na 2. Ayan na number sa loob na 4. Ayan tatlo na 2. 242. 242. Masya Allah. Talog ba na piko? Masya Allah. Inumurag yung mga taga-piko. 242. Mapita insyaAllah. Ayat ka nagtalo ang mga ulamang talo. Nama kapupon si Isa Marawi, si Sheikh Abbas Datuk Agus Lisa. Umang ulamang talo si Isa Ibn Sina, si Syahraman Mustafa, Yenan, so Abu Musa. Datang pun makan dua, nama yang gano. Bandagan mati discourage, gadagan mangarapon sa gasol. Dua tanong, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bagi ikhlaskan suga suliyo sisa no ana mohri insyaallah.